Mezab al-Sabah foto. Bizim mehmonxonamiz. Inshaalloh hozir haramga qarab ketamiz. Avtobusimiz bilan. Nasılsa. Kaldı demeye gittik ama Allah'ım bir adet şükür. Bugün nechinchi kunimiz inshaalloh? 3. Makkada 3-chi kunimiz alhamdulillah. Ramazonning nechinchi kuni? 11-chi kuni bugün. Shom namoziga yaqin, iftorlikka yaqin. Makka mukarrama. Allohumma labbak. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Makka mukarramada Ka'batullohni yonida biz, endi haram hududida biz iftorliklarga tayyorgarlik. Mana haramda berilayotgan iftorliklar. Alhamdulillah. İftorliklarda biz. Tashqarida. Mana xurmo, pechenye, suv, keks, sok. Alhamdulillah. Shu bilan Alloh ne'matdan tayyordi. O'zingga shukr.